Wengane zawethu impela eshubile kubalandeli ke bomculo kaMaskandi njengoba ke sebekhomba ukhuzani ke indlamlenze umfampongose ngeminwe njengoba ke elibangisele na ke phesheya eAmerica. Bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqala nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV City nje masiqala ngene channel yake wenza kulungile uciphize subscribe nawo notification bell cause uthola zonke izindaba ke shishayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela eshubile phana kubathandi nabalandeli ke bomculo kaMaskandi njengoba ke sebekhomba ukhuzani ke indlamlenze umfampongose njengoba ke selifathilile la kuleli ke elibangise phana ke America lapha ke enominate khona. Kanti ke wengane zawethu impela ke abalandeli ke bakhala ukuthi cha impela ukhuzani ke utheni ke wahamba ke namhlanje njengoba ke kuzophuma ke yona phela ke album ke yegcwamelisha nokwimbangi ke eyaziwa kakhulu ke ukuthi impela ke imbangi yakhe ke ukhuzani ke indlamlenze umfokampongose. Hayi ke bafowethu bathi impela ke cha ukhuzani ke akahambe ngoba ihamba ubengahamba ke nakusasa ngoba ke ebaleka phela ke iziqu ke zayo ke le album bafowethu impela basho kanjalo phana ke bona ke abalandeli. Kanti ke wengane zawuthi impela yena ukhuzani ke indlamlenze umfampongose uveza ukuthi cha impela ke izindaba ke ezithinta ke impi ke yomculo kaMaskandi yena ke usaphuma ke kuzona. Hayi ke bafowethu impela kasazi futhi asazi ke lokho ngempela mangaba ke abalandeli ke besho kanje nabethi ukhuba ke impela ke uyabaleka ke ubaleka iziqu ke zayo ke album ke yegcwama ke lisha. Hayi ke bafowethu impela thina ke simbuso sithi MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.